Adiwa, ha? Alah awak rancak ramah lah cik mamak kan. Kasih dia cik mamak kan. Cik raja mamak lu. Timbullah naluri kemudaan Ha. mamak. Lu poetik dah ni nyawa kau mak. Ayo, itulah masuk mamak. Pas mamak pertama apa tu, Ha. kan yang masuk andai kau akan tu belok agak ke suuk Ayo. kan. Pas pertama mencelik tu, Ha. ia tangangu mamak pertama masuk ke dalam pesawat tu kan. Ia rancak di dalam tu. Kursinya rancak, emak. berasiah, harum lo di dalam tu. Undi. Yo. Tu. Mau diku rasanya naik pesawat kau cik mamak kan. Abang gumam-gumam je mamak. Nah kebetulan waktu tu dia kan kursi mamak kan di posisi agak sebelah ujung, agak sebelah belakang mamak duduk. Kursi nomor 27 mamak duduk waktu tu. Alah berjalan je mamak untuk orang-orang bangak kan. Alah bantu orang bengak je mamak di dalam tu bacik tasik jalan je masuk kita. Alah tiba di tengah dia kan di tengah badan pesawat ko. Duduk mamak situ kan. Wah si korang cak duduk mamak. Ayo. Lelun ada orang lemah cak mamak kan. Mamak tahu di situ ada kursi ko bernomor kan pengana mamak sama si kursi ko sado waktu tu nya. Iya. Duduk mamak tu. Alah duduk mamak lah santai mamak kan. Tas lah mamak lataan dia teh waktu tu. Tu alah pelangak-pelongok je mamak kan. Mamak calik suuk, mamak calik kidah. Mamak calik muka, mamak calik belakang. Mamak calik lantainya hio rancak pesawat ko je. Dan memanung bantu tu tibalah seorang pemuda nak kan waktu